Clonchar deirí seachtaini, deireadh seachtaini agus deirí seachtaine, bhfuil ghlacú láfalig. Dús gréad sa Gaelic beidir ré animach le bhóganne éit na mé a beidir animach le bhhain sa teirme bearla, teach leanna nó mach léin chuigás. In ammanna dhéile beidir go mbeadh ré animach sa teirme Gaelice agus sa teirme bearla, fón páca nó plán ceachta mar hampla. Sna sampla Gaelicais na lig, bína darna animachal sa tuisiil genide. Nes san ever alra, ní bhíon daoine cinse ceacu animachal ba cheart a chur san ever alra, I cheadchan nó a darnachan. Sé freigar na ceiste sin na gur ben chead animachal ba cheart a chur san ever alra, agus go bhhaigtar a darnachan sa tuisiil genide. Bígí caint mar sin heachtaí dála, óin fáca, deirí seachtaine, agus phleanan na ceachta, agus is mian liv, a ná bíú teachtaí dálaí, fóin pácaí, deirí seachtaine na phleanan na ceachtaine le clansin webh.